I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu na ovom kanalu, znači novi serijal. Evo tu je moj brat, Malk. I evo igramo, snimamo i paj. Ne veze, Space. Isto se igra. Ja. On to je profesionalac, zato pa ga pitam. A, evo sam ovdje djedek. Ronaldo. Ja sam to već igrao. Ja. Koliko 5-0 more biti? To ja sam Jović ono igrao. Znaš kada sam igrao, onda kada sam se bunio kada je 5-0. Aha, nema veze, mi petiramo i to je 5-0. Da, sam dobro. Da, niste ne čuli, nema veze. Ha. I, sorry što nije bilo epizoda. Kamtezija mi nije valjala. I opće se ne nerviram. Dobro, Kamtezija mi nije valjala, nisam mogao preraditi klip, ali nema veze. Epizode budu uskoro. Minecrafta, evo ja snimam ovo. Kako se to zove igrica? Super. Sport Head. Ljudi koji sam imao noob u ovim, ne vjerovati. Sport Head. No dobro, Sport Head igramo. Tako veli. Kako vi obožavate gledati dok ja gubim? Pa! A ovo je... Gol! Ljudi, gola sam zabilo. Je, kao što je kao 10-0. Pa ja. Ne. Čara bila sramota za Brazil. Moće ja, nema toga! Mogla. Uviđi preko čega. Ljudi, ste gledali utakmicu? Nadam se da ste ne. Kako ste za Brazil! A Brazil je tu u sredini, mislim stvarno. Pa normalno da je Brazil u svjetsko prvenstvo. Kako sam joj zabil autogol, ja ne vjerujem. Ljudi, gledajte ovo. Misliš, sad 14 si zabil autogole. Ne. Sad 13, proste. Ne. Ovo je pred mene, vrito, to ne pravim. Znači bit će Minecraft serijal. To morate biti sigurni, on to... I uskoro, evo, dogovorio sam se s jednim drugim prijateljom, evo, snimamo, napravili bom servera, mislim ovoga, Hamači, i jedan prijatelj snimamo. A jo nam... Ti boš isto negdje snimamo i nadam se da vam se svidjelo, znači, te moj prijatelj zove, on se... Nema govorenja. To je tajna, evo. U biti počinjemo kog snimate Minecrafta. I te njegov prijatelj. Go, moćno. Evo, pog sam gola dobio, koji sam jo profesionalac. Ova epizoda je malo duga. Kad traje 2 minute. Koliko je ovo bilo ljudi, znači vi ste igrao bolje nogometa nego ovak. Pobede sa i svašta. Tebe sam bolje. Evo sam na golu. A dobro, nema veze. Crazy. Tuljan style. Ne možeš mi to raditi, 15-0. A? 9.34 gaj. A znam, evo ti to računam kako ti. I ljudi, pišite koju igricu hoćete kao mi igram. Znači, ja vam... Zadnju sekundu! Yes! Full time! Ljudi, evo, ovo je bio okrutan poraz. To sam ne kriv, normalno to je tam kriv polje kaj igra protiv mene, on je kriv. Jo! Ne! On tam protiv mojega sam igrao, ne za sve. Protiv Francuzi uvijek. Gdje. Dobro, spaka. Znači ljudi, ako se vam svidjela epizoda, lajkujte, ako se vam nije svidjela, dislajkujte. Molim vas da se pretplatite na moj kanal. Pozdrav!